Entah ski dia ski yo result di kelas 12 dan hang ni mak Johnny St. Anthony's siwan yang lembur hang ni tip. Skirman bal di bayo topar nang ni yo mendikendu ibri hang ni. Dan ni kena school hang ni sipek mo kalong no. Ini kadai apo lime krak dan musku. Few moments later. Kumbada tip kawan sisa na po St. Anthony's. Abang. Abang. Yes. Understand? Yes. Prediction ng St. Anthony's bakala day. Nga dengan tepek kan job St. Anthony's may kan secure ya ka first ya ka second baru ka topless ya ka science ka commerce. Congratulations Nikki kena St. Anthony's berapa? Yay, good job. Ya Anderson ro kamtam na nong stoin ba you secure ya ka position ha commerce Anderson school nong stoin. So betul ni diwano sa suwi kena wi topar. Bat kini ka wi ka topar na po West Khasi Hills. Siapa Auckland. Oh, arbaji orang kata ka ya. Dari sana. Sanjana. We'll go first to that St. Edmunds topper, number 9 or number 8. Shooting video bait man kapor. Nya. Pajimud mentah kadi benda jikendo iwe bayo 7 position na position man tienre na kalyang jong ka institution ngimiyo number. Ladap nang ni. Ano ang katujong St. Edmunds? Edmunds. Oh ngang layo number ang masukol. Ladap nang ni nabukari kana mentang lidyang pas saway tenyo. Ono. Ni. Lepas yang sini siapa St. Anthony's lebentar kiwi-kiwi padi kena dengan padio punya keren. Lu kata St. Edmunds gila uno. Ngalayo number tang mai impact itu number St. Edmunds. After day bayo te layo demio teh bininya sia. Sini dulu tak jingbe gitu par. Thai bangai ngaj palat ngam layaj. Namare. Keren kai. I've got the power. Halo, keren Nathaniel. Nathaniel ngadi I Ferdinand napo The Northeast Today News. Nathaniel ngakwa bani kendu ipi kenyan ngakwan sim interview kan? Hey, try ngalam ni kendu ipi. Em kenu rungi dana school jong pi menta. Hey bisa. Mulai moro hamare mulai moro om tu. Ngilayo ye ki bobun ki ba ngikwa bani kendu mentas ngi tenre ki don katukan ni ki bam la bani kendu te na kalyang jongi ngatrai stangkum ni bad iwe bana po mauro ngatrai ngelik menta telede bingiyo ita indai beningkong ne ki para khasi jongi ki ba yo meritless menta tigidan ki ki ba yo position du ni ki bam dan haslong tinga keren kini badan haslong hi ya menta bon ngimla bani kendu nomor bakal kepertai kalong kumne dengan nilai bani kendu kat kebangi ngila pir pensepet pinyo mensiam lang mo jadi kemen galong ba hakatu jaka bingi ngili apa po St. Anthony's school menem step kala urlong te ndri snodiaw ba na pedang kiti bayo merilis ngi duna ba na kalyang kikna khasi jingi bayo te ndri nilai to lese kini snam banwan mendang ibon kiban yo mo. Tapi semua kamu halor kata kong princess. Am long man kas nam ladang ipet ong jong ki khasi jong ni dong kaduna ba kan ba I pau ha ka merit list. Tenan kata bawon be result ko ni. Kalau gigi ki penraham mensim. Yogi ku kinong so khabar khamta mi ni kum I drive al kali. To ngila ya poi mensa ha kan ni jong pacha bingin lech po. Pingwat sha ka yeng jong ni will do jengi.
Toh, ni way neki kena kasih jongi bayo merit list. Na kani kejela jongi ikna khasi ki bayo bandro ka merit ka thup ki merit list te om yo baro khat bingi la bani kendu ki hindrei iwe naki ni Nathaniel bedan hangne yo ik 9 position hapo commerce stream. Congratulations. Thank you. Wah, tibok ruang te ki babun Nathaniel nangte nakini ki perlok jongi bapej jasi ki dei ki badang puli menta ei ki jing ai mesin nakaliang go jong phi yaki Tristan, wat nu sobra, strebet, krefat say yo dream big man. Fighting. Kholish bo na thi pej player snow ye Nathaniel te sub comment hapo ya ai ki jing tibok ruang ye iwe ni ki khna para khasi ki jongi ki bayo hagathup meriless. But nai I mean ru but congratulations ru ya baro kita bala pas hakani kenti la kalau nak science commerce stream ni what ka vocational studies ru ye kulish bon vi ni video nang ni na maulai kulish bon to kulish bon ni pi baro khai ki page ni video pe akabukut nilai yo ban ya be ban ya mare ban ya thwet ikit topar jong ke SSLC exam bat ni la penkut mentak sngi nang ni nopo pingwat moro molai moro te sesisin congratulations IWPW ki ba pas hakani ka exam SSLC lardan na pring jong ki bamshim like ya kani ki exam balik si kibahab ban appear biang ke exam ke jong piru ai duk mensim wado mensim por kadang don dabenta kini ki batch pat ki bandang wan lesi ba phi pindang yo banyo le exam la shamsnam bat kumjuru yi ki ba le exam matrik da phile ba nin wan thwet yi biru kumju mo comment hapo ai ke ji song jong bat I mensim ru yi wi ki bala pas lesi ki bakhampai hakalisru ki bal ajanpoi hakalisru ti dring tip nga small tho baka bon ba ka jinge hamtam le hapadeng juni ka covid tin rei play le ba tangkat ningut ki bingila on pani fi bingila banyo nak liang jongi bat ngisi syam biang pat pi ko ipak video ma ko bismo fi pat bat kai ka pi pat chinom to ya kali ni fi to kai ka khobor fi to pe besate chakman kai ba fi ka bandong ka kentien kentang yawai na bata kinong pet ki jongi kong Princess Rashir kong ngako ai khuble ye gitu bala po ya po merit list but ya baro khoi gitu so that 75% but ki 80% jong commerce but science gitu padang shu pet ya ka video bampat subscribe bampat share semua like share and subscribe to Colt Freeman mana ta Colt Freeman mana ta ini udah macam jangan tipsyo nga tengah mitur pi nga right order ya sini isi syam yang pada pi ko ipat ka aku ipat ke video kajang pada bam yo du show babang bah mentan yes Nathaniel thank you Lisbon Nathaniel pakayeng kesam nya peta kasa pilak bahe ba oh bas pelat usawru te selek bah yang sesisin kenang ba kiwi pat kijing job kijong phi lam wan yang sesisin next year ngilek biha iyo ki jong ibrio pan ada jado ada ngin kerben malasam senam lal kan numdan shu ni khlam khnang mala dang ngilek ban wan thwet dia bi le biyo topar nin yo bat ja bat do nin yo I ba phi la ben yeng pandal mo susi mentam yo pen yeng pandal na kan ka khlam ti tom ni lei ujudu mensem sesisin kublai shibon ni de Fernand Rane ini Princess Rashir na po ismojo.com kublai shibon